ry'ikaze. First and foremost, Mbere na mbere let us thank God. reka dushimire Imana. He is almighty everywhere, Niyo ishobora byose ahantu hose and He has done many things for us. kandi yadukoreye byinshi. Secondly, Icya kabiri we thank the headmaster, reka dushimire umuyobozi w'ikigo, our teachers, abarezi bacu, our parents, ababyeyi bacu, pupils, our fellows, abanyeshuri bagenzi bacu, and everyone who is willing to be with us today. n'undi wese ufite ubushake bwo kubana natwe uyu munsi. In front of you, I'm Habas Nicholas. Yewe uhagaze imbere nitwa Habasumuvunyi Nicholas. I am the head of students in Sunlight Parent School. Ninjye uhagarariye abanyeshuri mu kigo cya Sunlight Parent School. In the name of distinguished visitor, Mu izina ry'umushyitsi mukuru, the headmaster, umuyobozi w'ikigo, and the whole delegation of the school, n'abandi bayobozi bose b'ikigo mu nzego zabo, I greet you and you are welcome. ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze. Today is the end of the term. Uyu munsi turi gusoza igihembwe, We are going to be given our reports, tugiye guhabwa indangamanota zacu which justify our journey in the whole term. zerekana urugendo rwacu mu gihembwe cyose. We, as students, are lucky to be with you. Twe nk'abanyeshuri tugize umugisha wo kubana namwe, We have many things to share with you, dufite byinshi turi buze gusangira, and we wish you to follow. tubifurije gukurikira I know you will enjoy. kandi ndabizi muraza kunogerwa. Thank you. Murakoze. Umuvugo uri ku isonga kigo cyacu. Ikigo cyacu, ikigo dukunda, wowe utanga uburezi bwiza bubereye umwana w'umunyarwanda, umutoza umuco nyarwanda, uri ku isonga kigo dukunda. Ikigo cyacu, ikigo dukunda, reka tuvuge ibigwi byawe byinshi, wigisha neza amasomo yose, icyo cyongereza n'igifaransa turabyiga tukabifata byose, kuri ku isonga kigo dukunda. Ibyo twiga si ibyo gusa kigo cyiza, imibare, ikoranabuhanga ntitubitangwa, ubumenyi rusange ubwo turabwiga, n'umuco dutozwa n'abarezi bacu, gahore mu ruhando kigo dukunda. Barezi babyeyi namwe bashyitsi bacu, ibyo tubabwira ntitubabeshya, kuko namwe murabireba, nta karasisi ntitugatangwa, ibyinshi byose twe turabyiga. Sunlight ikigo dukunda, uri ingenzi mu bigo byose, wakuvuga ntiyaryama, reka ndekere kuko birandera, ndacumbitse sincoje, mugire amahoro y'Imana. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza ari we Cyusa-ntwari Grace. We are one. Yes. P1, bari hehe? P1 class? Repeat again. We never give up. Yes. P2 class? P2 class? P3. P3 class? Yes. So we are going to pray. Glorify the Lord. Glorify the Lord. Glorify the Lord. Gloria, come here and lead us in a prayer. Stand there. God, Chani.
Gloria. Naira, stand there. Good morning, Naira. Good morning, teacher. How are you? I'm fine, thank you, teacher. What is your name? My name is Srinivasa Naira. Where are you going? I'm going to school. Which class are you in? I'm in baby class. See you, Naira. See you, teacher. I'm going at home. Yeah, because Naira.